Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga urip no Allah, sulang wano mga galabaka mga pipiya. Na ini sugur ko tanu Allah subhanahu wa ta'ala, ay gira suldutan ron, nadantan wa pamangni ko Allah, sa mapiya kapakasuldutan ron, baraka kapakasuldutan ron, kapakaapas akapakasultan ron, nagukapakas lang sa maliwanag. Nagupumang tano ko Allah, ay akapasadatan ko galbakatano, na kapakas lang sa maliwanag. Ay kasampurnaan ko galbakatano, na kapakas lang sa maliwanag. O di namay ko, ganatan tano sa galbakatano na kapipiya ginawa. Masuswatra katano sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibarat nasuld kasi isang kuto akan dato na pamangani ka ko Allah sa mapia akapakasuld ka sang kuta kapindato ka. Nagu panabangan ka o Allah, taufikan kanyan sa amay ko, ganatan kasuka dato, kagilangon adato, nakumadin so kang ganatinan ko kadato yan. Nayakapusan ko kaya to ka nakapipiya ginawa. Sabab pira-pira imin dato kapipiya ginawa kaya soldiyan nakagya ko maliw nakapakadapanas nagukapakaito nagukapakarundan. Iparato kandagang naigira suldi ka kung negosyo na pumang niyang ka ko Allah kapakasuldi ka on nakapipiya ginawa na may man ka makamaliw ka nakapakalaba, kapaguntong, kapipiya ginawa. Nasuldi kasi ko, ay manan yan nakapaganad sa ilmo, magating ka sa examination, na mga niga ko Allah, sa kapakasuldi ka sa examination, nakapipiya ginawa, na ay kapakaliyong ka sa examination, nakapipiya pa na ginawa, maana, pakapasang ka o Allah, sa kapakaapas sa malbud. Mahuri po Allah, dataranan mambuso ka suldo kasi ko ingad, nagpamangani ka ko Allah, adiyang ko to kasuldo ka sang ko tadarpa, udi na diyang ko ta ingad, na makasuldo ka sa kasuswato, na may man kamliw ka, na makaliw ka sa kapipiya ginawa. Ginan miyakadakdakal ang mga pipiya galabak, panggalabak tanong na inisugur ko tanong wala adyang ko to akapumangani tanong ko wala sa punan akasuldi tanong na gusto o kapusan ko galabak tanong na ikalimutan o Allah subhanahu wa ta'ala. Ginan isunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na so kapliyon yan sa Makkah akatugurin yan sa Madina na inipamangdurun wala adyang ko ta dua minidakat sa suratul Isra ayat ay kawalupulo. A'udhu billahi minas shaytanir rajim. Wa qur rabbi arkhilni murkhala sidkin wa akhrijni mukhraja sidkin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Teruang gaya Muhammad kadnang ko na pakaliwa kong kasakaliyo kasuswat pakasulda kong kasakapakasulad kasuswat pengning kaya Allah abgiya kong kasabagr pakatabang mahurip no Allah diyang kaya dua na aya piyakorian kaon piyakorian no Allah subhanahu wa ta'ala na ini pamangdoon yan rakatano amay ko makaliw ka ko galabak na pemangning ka ko Allah mambugar ka subagriyan mambugar ka suayamanan yan na limo yan nagusok ka barakat yan waj'al li min ladunka sultanan nasira ya Allah nasanggaya kong kasabagra puner ka bagar apa katabang yanan maurip no Allah ilangag tanwad yang kanan na doa ay ni pamangdaw Allah subhanahu wa ta'ala sa kunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.